Idadane para penonton makumewah para pemirsa sanewang yang titiang. Pinaga purwakani ngatur arse pengastunggaran titiang. Om Swastiastu. Puspandalan titiang pinago penglantur sembah titiang sarang sami saken paguyuban Dramagong lawas rasa ngayu bahagia aturan titiang dua ning rengeran semangkin sida titiang atur naya merupa sesolahan Dramagong sakewanten sedurung titiang aturan sesolahan puniki lugrahan titiang nunas gangerno sinempura duaning jantan tunaluwe munyuk lungsur atau titiang aturan sesolahan puniki pamakas sehananin maka kirangipun ledang arse idadane para penonton sarang sami ngampurayang para penonton sarang sami sane musteka yang titiang mungguing carita sane praya katur ring rena semangkin boyo dinten tios wantah mapi tegas manik kilat bumi manik kilat bumi manik kilat bumi.
sapodapi munguing daging cerita dipun. Ledang ngarse, ide dari para penonton atur titiang nyak siang kalih miar siang malih bos-bos. Dumugi melarapan pos wecani dasang yang widiwase. Sida untuk ditiang ledangan pengarsan para penonton sarang sami. Sio sendring punika magang yukti pengabdin titiang. Jagi nunas puara-warah lampi teket-teket. Mantuk ring sang sujana sana ke bawah seperhatian ring sejeroning Dramagong. Lama kana wenten angin titiang sesuluh lanturan pemergin titiang kapungkur wekas. Pada darsi kesinamian kadipuni ke murdani ngatur titiang mogori wastu melarapan paswecani dasang yang widiwase. Titiang sarang sami saking paguyo Dramagong lawas. Pingkalih para semeton penonton sarang sami. Sida ngemanggini kerahajangan. Dirgahayu, dirgayusu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Para penonton, para langsia, sana presiden rao, sarang nyaksiang, ritat kalau weten draman rodane bawuk, kedan masih yang para mengalah jagat, ledang itu mau paicong, segitu, mana lagu nongol. Maklecit ang bayu. Kain besi nih. Hah? Oh, ring para pengebrekan breaker. Weh, yang mengucapkan selamat menonton. Aneh ada cuma selamat mendengarkan. Tidak ada hari tanpa ngebrek. Tidak ada hari tanpa ngebrek. Sekat 16. Apa artinya? Nekat sudah dipalas. Oh gitu. Si makin kene tua-tua keladi sini. Pasti. Anu jamin anu. Tua-tua keladi makin tua kayak memedi. Makin tua kayak mau. Cager ya gimana be? Cinyidan. Hal. Mau dakon, egen, apa? Alih mau kekeh di subana bakat utang. Wah, soleh ini berondon, soleh takon sih. Soleh takon sih. Iya ada yang soleh takon. Oh, alih mau kekeh alih subuh bakat utang. Apa tuh? Orang malu tawancang loh. Ada apa? Saya wangi. Cek. Tebus. Apa? Artinya? Apa? Bayi saya tebak ke duit ngalih susu. Saya pakai kale. Babakat kan kutang ya.
beh Beh gitu Baci. Di bawah ranjang beh gitu Baci. kayak nenek tuh. Nah ni kan takut aja sih. Gaya apa jemak paling deman nih? Suut bergaya deman nanti ya. Jawab tuh. Yang tuh orang jangan lah kencang. Dia gila. Bersuut bergaya depan. Ya suut bergaya hati deman. Pulang otak Lah hati orang. lah hati orang. Orang apa ya? Apa lagi? BAB. Hah? BAB. Ya apa? Nak maju. Benar. Pas ada plus enak rasanya. Jadi lah hitungannya. Si Nawang. Ya, Jana Kerti nah. Jano Kerti, Ane Madan Jano Kerti. Yaitu manusia yang unggul bermartabat Oh, Ane tahan banting. dan menyelesaikan masalah dengan dharma. Oh, iya ada contohnya kan. Contohnya sih itu yang di film itu Superman gitu. Oh, mesti menyelesaikan masalah. Yang dikekawinkan ide sang dasarate. Oh, yang di kakawin mula. Yang mula nginutan sang ratu pemimpin mandut gitu. Oh, nungutan pemargian ide sang dasarate. Kuna mante sang dasarate. Oh, kalau ini ide sang dasarate. Urus sirering weda. Ide uning ring sekacan ilmu pengetahuan. Bakti ring dewa. Oh, ide tensang. Bakti ring ide sesuai ide sangat. Dharma lupeng fitra puja. Ring para leluhur ide tetap bakti. Masih tersireng suaga terkabe. Oh, ring para semeton yodran ide tresno sing ten mau baos ane kasar. Ni patut contoh yang dia itu. Ane Madan Jano Kerti itu yang alih di kekawin gitu ya. Oh, ya nano putra suputra sadu Gunawan gitu. Putra suputra ni Madan Jano Kerti. Cambangan catatan ke cucu. Catatan apa? Catatan Kak, nih gending jam naka. Hah? Gending nih cambang. Catatan geneng? Ah, Apa judulnya? angkian benyile. Ya, Paparago bertua-tua nih angkian benyile. Ben mati, ben kuat sing tawang kal bangko. Angkian benilih. Ah, Sot musik. hidup mati sing dadi tage. Aget jani menyidang angke ane banyile manipuan pasti metage mekejang pasti mulai sing itu ngelacur mua anak sugih hidup kengken lale lakar tage ada nak lacur masih ada nak sugih kali bahagia apa sedih ngai belah apa pelih yang dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi somong marah dadi anak sugih sabang sing dadi toleh pragat makalangan
marah hidup kuangan, hidup bela perjuangan. Merdeka! Angkiane banjile jalan melaksana luwe sedondene motage abang rahayu kepange manipuan mati tu sing berkelompokan Hati siapa? Ingat Cang Papa, umur Jawa 77. Penyen malawan Cang mati Pak. Ruang yang kurang. Panak, jangan ruang kengkong benci ruang kalau panaknya. Terlambat si ngorenca. Adi Sing ingat si gas gelam 3 bulan bekiset sebaliana. Keduga Nyen ngerumang kurajina cang ngerumang. Nen malu. Duga na Cang gelam. Yang ci Cang set balian. Kurang Cang cuma. Ya sing bani pula saleh celuluk ke kone. Beli apa main jangkut cang ketua Hah? cang bani ke ya gelam ya latas Kurang jaga tu. Beli apel jangkut Cang nyaci. nya Wah begitu. kelemah cang sing pulas. Kau lemah nang Tidak ya ngejar ya. ngejar. Di si cang ya cang Pesu ngejar panas ya. Pesu panas ya. Ngeluah ya. Mau luah. Ya muntah nya ya pulas cang. Masih mati sama bekal empuk bang. Si deman urus sengkuran timpal. Karman si pangkawang si. Ye. Cang olah sadiki pedeh. Iyan bawa karmo luweh kena tepu. Monbor karmo jelek na tepu. Kuran siya dugo mencing ngempuang. Ben-bedan di swargana. Takon Kensang jogor mani pal kudo cibonam padang ngalo. Wenten daso. Babo cipong-pong daso. Yo. Wow! Pedeh basang ja. Ali cipede cang. Nyen siang pedeh basuran ja. Apa kurang perhatian cang? Cang kan keken kena tersenan cang menyama jaci. Pikir nak dona. Bulan Tresno penyamo bosin itu pak. Ini berago dini tadi farak kan gitu. Memarah kan di kaido agong di furi. Ide mau duwe putra telu. Oh, Sungkan sih. ane paling dure sungkan. Nomor 2 Teruno Oh, sing ngelirabi nih. pas memilih. Ane nomor telu. Oh, coba merabian. Merabian. Oh, yang gini gitu. Ni beberapa bingung apa na? Nangkil yang kita sempat dua gong, tiga ada satu. Oh, jago ngirim kita ide dua gong putra. Oh, jalan dadah. Nangkil. Oh, Haji maluan yang nangkil bah pengalu cang isi. agam jiwa kata kerah maksud. Wibawan purine bal ayo ning swarga duwe masar dening widya purati saya Durus medal ratu dua gong. Dikit yang sabun saya ke
bertanin jagat. Waduh, pemedal pelungu cokorewa, wibawan pelungu cokorewa nganggo bang pisan. Salindang gargi teu manah ti tiang boleh bedak tagel ring Kanjeng Nabi menawi wenten tel wacana pacang ketiba ring sikiati tiang durusan ratu waduh. Sukses lah. Apal kita masih moyo kadi rasa uling gelah nualit saya nembah gelah kadi bijani ni ngawat tuang liang kayun gelah jawab lagi ni Pak Wio apal nawang moyo masih subah nawang iyan gelah masemeton ngajak teduh ida ya beli ni madag nado sungkan-sungkan Nggih, adin gelah ieu dharma ken kana jeung sing ada ya Pedigi anu arakan kudu cokor dewa sungkan sampun merabian. Aren belum ngokor dewa sampun merabian. Kalau belum ngokor dewa punapi. ieu gelah dulinan kaluan dulinan Angkiane banile. hidup sini kira Bendan lakar kotak. Ya dah. Benyang ada skendan dan uning ada. Dan kalau bocok dewa meduai rabi tanpa dalang bagus. Yang tiang kudo kaden lah. Biar tiang bocok. Oh, perlu dewa pasti ni senyang tu senyang. si Julian gitu Memilih segera. mula konden ada pas wecan widi konden ada bejatuhkan mandala yo Oh jodoh. oh nggih, jadi kita kini sana nggih. mapan ada pewilangan membuat bangsi daja gelah kepuri takil kapinang itu kelingsir ini ada lain malu juga dharma bukan kalian mah Ada perlu dewa. Ingat, bagian tinggal lurus. Ya, bosan ini. Ya. Dan itu. yo Ya. malunan ada gelahem Len, iya nak pemorabi sunarane. Plus ada suatu saat yang tampil deh. Kalau hati-hati rapid belum ngomong itu enten tukang serap. Nih, itu diapel kurang dia terus serap kok. Oh, atur di mah. li tuh ujian paling tiang milah kan ngalih beli tu. Jak sakit ini jak parakan. Nggak biasanya beli kan muangsit ya tiang. nih Oh, dan Uya di bajingan aja dua. dan saling rara niki. Puniki ide nah ijen resep rekan mengowo Resep apa nih? panggang ale rapi. Oke, makin undang pikayun ratune pun api niki makin mana becik atuh di tiang ngiring. Mapan ada syarat pemekasi pun gelah. Mapan di nerjani lakar ada paruman di puri. Inggih. Yang buat isin parum ni gelah sih mawa. Nah gitu nih beli sangkan tiang ada sare. Nedunin beli meriki ritak kalau beli merlila jika. Untangnya kadi sapunika. Paling kedah kayu niku. Manda tiang sarang beli. Tangker dengan ajeng. Paling wenten paruman aku. Boleh kekena beli yang mau ngewing daging pewilangannya dia nampak ada ya gitu kita sam mal Inggih. yo Terus kita masih adi Nggih. hak boleh Ya kita tanggil. ada jalan-jalan anu dadang. Nah, makasih.
baos gelai kapinang paman. Pangsidanya paman ngaturan putran gelah. Tanggil ini diajang gelah. Kemudian disubunin telek takang gelah sing ada putran gelah tanggil nak kengken paman. Tuh aku bilang, iya nenek wacanan pelunguh cukur debur rahino di piring. Rahino didipi sampun ditiang matur ring Idayana. Subo paman? Ini sampun. Yang gitu mayan tiang malu. Wah niki napi rauh. Iya. Mana keketo paman tapi ya aduh jangan cara lekes belet pakai kapinang ibu aja saja waduh jeneng bagus main tidur Ampura kaset dia ibu paman. ini mametang lugro matur sisip tiang ini paman yang buka kene teh aleh kade rasa seperti sing man iya dian cara janine nak nu masih du kita di segera neng kayu Tapi mamina nasa pun iksa ibu. yen sing jangkep putra gelah tanggil sih sing luwung nang penaken malu de gedongan ni jeneng bagus tapi redanto Paman. Ibu, bangnya jejang pacang manakin. anak penaken malu penaken Apa saja bos ya? alan dulu kan. Nah, aku sukan. nang udian itu mainan lakon Ya, ampura. Keting kita nyidang yang Ya dia negak bangun dia negak. Rodo sampun usah. ini agak hebat. nah mun melang negana ke kal nega kal majujok nih Awang ya dia majujok ngat penapi ya. nah kalugro paman aduh ceneng Suka Pedalam. Aneh pedalam dah lagi. apa? Rapin. weh apa kaitong ah Karena idoi anak sungkan ya tuh. ada ne sepetang Ya, ada ne lakar sepetang paman kan ya. Niki pedalam dia. weh suwet mundo pamakas paman warda kita masih putra ibu maka tetelu suba jangkep dini diajang ibu na ada mula rangkap bawa sang ibu untang bawa si bonejani sing ya deleng indek napi pun ibu iya ibu ngelah putra tetelu bukai dewa lanang-lanang sia bulan ibu ngadot angani dewa ni iya neng kapi tresnan ibu kapi nangi dewa sing ada mau pinayan batan mai batan kamu sing ada buka kedo ni kewala di pelangane jani nyan paman inar gama yang gelabu ke metinakan likat cokor gelah lakar mejalan angsak di sejeroneng kayon gelah paman Sana makawinan. jejah saja kayon gelah riwe kasang gelah meraga lingsir kasenggo kapinang putran gelah sing wicaksana widagde gelah tuh mula gelah sing ulati paman apa nada bawa si dena kelingsir pinaka pisama ne tunas gelah rabin gelah ajen ni dewane ni dugasi Sapuna apa ne antas lakar ngisiang bumi merdebuana ne dini de pamakas paman dua ceneng bagus wiredi putran gelah kaping pertama Ini sake wala paman sing suruh nawang nejani buka kene dewo matur dewo kapinang ibu kengken bagus sujatine daging kayu ni dewo ni sobiaha kapinang sementor aden-aden ni dewo ni pangsi denawang kengken sujatine ni sing kedo jeneng mantu Ainggih Ratu Ibu Agung
Yukti medaging sekadi sapunapi runtuh paucanan ibu. Aingih pemekas ratu liagu. Rita pengan bekadi mangkin, tidiang pinakeraben blin. Doa ning wentan runtuh baos ibun blin kadi sapuniko. Sane mangkin duro sang beli makro ringajang idenake lingsir. Ringajang semeton beli nema kekali sapuni kenalar pengabeh duen. Sapunapi undang kayun beli aku. Kewantan elingang pisan angan beli sungkan bekadi makin beli titiang sapunapi je sadia sakinut titiang ring daging kayun beli titiang satio ringangan beli aku maturi dewa urusang baos beli biar bisa beli alon-alon beli mande idanake lingsir pawikan ibu mande pengabeh duwene daler kuning jurusan beli Ampura bahat bu Yukti kadi baos ibu sepatutnya titiang ngelingin singasana ngentos hidayaji Dua benar nih. kemahon ibu sira tanuning sungkan tiangga dipuniki rasa-rasa makta pedewekan ditangtang bersidayang beli alon-alon beli mungkin sampun iki antuk mana kini sampun yen suwe singasana netan-netan lingeke Dua benar. manah dia laris Gengget. sapunapi kayun beli Iwadi Adi Wiradharma mangnem lingiring singasana nengentok Ada nih dewa nih Wiradharma. inggih Sumekan di sejarah ning kayu nih dewa nih. nabi awin sampun ika bu duwanang Iyadi sampun alar meduwe pendamping makhluk prameswari sampun beli aku sapunapi beli puniki ibu alon-alon beli Jeneng bagus. inggih titiang ibu Apaan buka kita runtuh bawas belin nih dewa nih jani kengken pangseng ibu pelih dari nak lingsir matur nih dewa nih tawa kang matur sisip titiang ibu kalih sapunapi beli ibu sapunapi beli iring kedua Boyo sarangnya beli jangan oyong parkir Ale amor lepal. Lengan ya. Sopir amor ya. Hah? Sopir amor ane. Protino kene setengah kene. Asing biji bensin nawa kang ibu agung risampuni titiang miragiang sekadi bos idai beli dadi subsekel kayu tiang biku tapi kemauanan ampura yang sekian titiang reda pangan mangkit titiang lintur turun ringangan ibu kemauan kadi raos idai beli dadi mentus sekayu titiang ibu tapi sane mengaweman titiang sampun merasa ring pedewekan ibu titiang arina medewek cerikan tiang minat tenantes diasu titiang sampun jangkep alagi rapi kemon damangan mangkin apura yang titiang idewo sing iringan titiang dinten persidang iringan kayu ibu jeneng bagus titiang nang deng ngejo-ngejo mai paken ibu di belangane jani sing bisa sing ibu lakar keraos sampo bue kengken di dewa pangseng mekelo kene
suung sing ada kali rasa gitu ngaku mini di dunia merdebuan nih. Lagu ngarewa kan kayon. Sami dan kayon niki. Niki kan kayon. Mesti dia ngari di rajau. Ada di rajau. Si di raja. Mamincang lugre matur sisi di tiang ibu. Boya sangkaning tuna pakabakti di tiang iringanan ibu. Kewan dari nayang bikayunin dungo ibu. Di tiang goro madar rabi. Iya darah patut sane sampun madar bi adik iki adik tiang ibu ampura. Nana kene sen benang. Aman. Nejani ada pengabeh ibu. Sat makaning kiwa kelawan tengan ibu belang ada jani. Ulen dunia sing ada matur kapinanggelah nang tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatine paman. Bagong biang. Atur anak-anak pelunguh Cokor Dewo maka kali mengenah ring patut ide. Bos ide anak sana bini dhuwur sana sungkan mangkin naler patut ring ragan ide. Saking on indayang mangkin pelunguh Cokor Dewo mikayunin Agung putra maka kalih ide iraka mejanten sampun sungkap yen pelunguh Cokor Dewa raris nglebang naler jagat riki percuma pocol banyak duwene janane riki ring merdawana ngagung ngangkuri merdawana. Iko pikayuni maka kali di tiang sana ngiring kari de Raja Dewata rapin biang pelunguh Cokor Dewo Dua benar paman pengkengken. mangkin sampunan pelunguh Cokor Dewo mata agung melingih ring Singasana ke Prabu. Ide pamane kengken. Mana dia? Pelunguh Cokor Dewo rumasa ngemargiang napi sane sampun margani antuk ajen pelunguh Cokor Dewo rauhin perpatih iriki ring jagat merdawana panyake dedonin mereka ke desa-desa mereka membosan sanduk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut dedonin pelunguh Cokor Dewo keninya nanduk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian prekangin pelunguh Cokor Dewo kari nebolong kari ngitungan raga kari ngitungan ruang nika dedonin ijen mo caneng ring banyak ke ring dusun-dusun ring desa pekraman nika dedoni nabi malih presida pelunguh Cokor Dewo mau pijo Sumatera ritat kalau wenten karya wenten nabi mecekang kuro asam punika menunggal dadosne Prabu kelawan banyak Ya diaston sing adane madan ade. ya dia nurung wenten nah Ya ini kita semua gelap aman. Bapak kasih ibu dijam kadi punika atur pekeling pengabis bini ibu ampurayan menawi sampun kapi kayu dan ibu lurusan ibu. Paman dia di subane kayun-kayunan gelah misi pesan atur pamane pelangane jani niko sampun dua dia mula antas putran gelas sekone nadang nata dini di puri merdebuana nyelahin para panjang jam kejang di Jabapuri buen besene gelah gede ibu ngideh kapinang cening di subane ceneng ada di Jabapuri nyenawa suwece ide sang yang pramekawi sida ide miragi di jejeman sakit tambo belen di dewone amilang di dewa ngeruruh nih madan tambo
ampun ibu yang purun nyelagatur ramadre puniki sampun sane banget manahin di tiang angin api di tiang madang ngadeg boleh di tiangnya sulkan rasetan peguna nenten jo mewah ratu tuaku Kiken paman. tapi sane kemargi yang antuk ide Raja Dewata rin catur pariksa punika kemargi Paman. sama bedo dano Tua benar paman. kemargian manut ring pemargi ide sang yang surya inarin jagat nenten mobino-binoan ageng alit kon becek nak kesami kening iya dados sadar Kadang-kadang Gusti apa? Oh, dayan dados kadi mangkin para mengalo jagat pangiling raga nyinar niken patut sinar pangrato anu dinar sinak mulut rato de oh ring para seniman ane muda pangkole sinar ane tua-tua pangkole masih sinar pangnya tiang nyengkar ben gede pamekas ring nganggan tidak murdaning jagat Bali Pak pejabat gubernur Pak Kadis masuk semua lah dumadek tumus wecot nyuecen mangno langit nyut niki seniman tua niki pindah ke dasar yo mangno presiden satu melestarian mengembangkan ane penting mengamankan Niko sampai tunas Nah kirakan paman, paman Werda, kita masih putraan ibu, makan wo. Apura-apura. Jani subuh dah dene nemu gelang bawa sih. Cening, kamu lungo ke Jabo. Jalan panjang, dumadek sida sekat pengabden ibu lakan keras tiang di diburia. Mangga sida labda karya pemargi ni dewa nih. Pasti ke jejak pacar nah ingin kalifikasi ibu paman belum cokor dewa kayunya tuh ngerah tamu sejabu gelah nyelohin i pertanyaan nama kejang bilang masih matakon-takon yang sangat ada di medue di mederbe tambah di mau tamu mau wastu sida yang kena itu ya rake saking maon ratu tuagung menti tiang purun matur unduk ngaturin pelungu cokro dewa sekali sengker sampun nang lintangan ring asase mando pelungu cokro dewa sampun wenten iriki ring kuri ide pamane mapi koleh tambah ini bang sida gelah muali ben Melipetan maitan ke kuburian ini. suksama paman Maitan paman. Dikelas Silakan kemudian keras tiang. ibu tiang pamit paman ini adalah geling sih Berasan ke bayu yang kenyang nap. oh pelungu cokro dewa diuji pangdadas yano kertek oh bagi orang yang siap memimpin dan dipimpin Ibu Santi itu di mana ada atur paman Werda pasti ke benlah mirang atur di paman Werda nah sejatinya pengabden kelas mulu gitu walau di taman jani kelah ini deh warna nah meladang kelah pengiblis waras kadija dulu oh mana boleh pelungu cokro dewa membawasan sarang nidayari dua nang jadi tamu tuh dah kau mapan kelas bu merapian dije lah atur lah mau rahan ngajar Gede. jadi paman nyilakan ke taman meluna turun sares udah
dua gong istri. Yen daniwa kantuk titiang narko kadimakya don titiang gardito pisan palungguh cokori dewa ring sejeroning pikayon yen watah datu santuk titiang durus nikayang napisan yang pakawinan ya ratu saja pesan tu bibi rasa ngayu bahagia saja kayun gelah ditemengan bukajan apa buin bibi setata subakti ngiringan uko dan gelah serahina dini dipuri sangat saja nyen buin nego mati bakal ajak gelah metimbang wirasa dua uko dan bibina dini dipuri bibi ratu bagong istri iya nenginek pangubaktin titiang rek palunguh cokori dewa dan sanang kulit banget bangsa tapi malah rades cokori dewa ledang ring titiang yang dados yang cok titiang mangdo kantos ke padang titiang mangdo boleh je titiang aturang ayah rek palunguh cokori dewa mai cemalu bibi ireng durasa bibi sablan ayo titiang ulian tuyuh bibine serahina ngaturan ayah dini dipuri rasa kewah gelah ngale selah bibi pangada aja gelah para rausa mara jadi dadi ya gelah man ngale selah galah bibi pemekasnya bibi ini sapon api ada nih ida nake lingse ini dipuri mertebuan ida ibu matuan gelah ini sapon api ratu bagong istri itu masih raben gelah ini ipen gelah makajang sayang tekian uko dan gelah bibi kewalo bibi ada masih aneh sebatin gelah ratu bagong istri dados permaken masiosan ton titiang cokori dewa mau batu susut tadi mangken nabi sani ngawinan kalau cokori dewa susut ratu bagong istri kadang bibi masih subanawa ada nedini puri mertebuan ida ibli agung ipen gelaknya pandur kadang uli makalo ida sungkan ini sayuaki ratu bagong istri mawastu kayang jani kodan presida ida kenak bibi rasa melek kayun gelah dot gelah mapi tulung pak presida ida digelis kenak iya dia mau nenek makajang dini dipuri lah jani medaya dan tegaran bibi mater bibi pakai takut kira di jalan bagong istri sana sungsut tampal mau cokori dewa kadi mangken boyu enten nyen yo abogoh-ogoh main nih ratu beli moyang ya ratu jaga ajuk kita menjalan penahan menjalan kayak gini oh pakai itu nak baru bagus ajuk yo mana depuknya nama jang perjani jalan indah gini dong ikan li beli rindu aja aja Rindu mana ikan sedang paman moyo ya tong udah dadi paman newek teka tanggil mai man bisden pamane raben gelah dija paman Bagong Putra tanandar iki uli tuni gelah kairingan ban penyeruane ada sing beliago gelah teka mai man dija belen gelah paman nah ijo yang diring beli nah kene nak iring busan pertamaan ci yo nggih bagenden ada nak iki wau de japo beli moyo atur ya penganggen ide Bagong Putra ketua adian nah istri nih kok juga nah istri oh orang nggak terang Bagong Putra anu kesana Bagong Putra niki nah istri kendan sira cuma dua niki bibi titiang dadi sing kekenah bahan gelah dadi ada anak lo nggih nek abos saput nenek molong rela nih kok tendawan dan anu nang yang dijuju lain bro
Langsung Dua istri. Ulan kentang kina lanang-lanang. Bibi, nung ora tunda istri mangkin ngadorang. Niki pengangi ring hidup Bagong Putra. Sing medaya saja gelah. Ada anak lo. Ngapa sapun kenedenan main ke puni bibi. Sapun aku terkajoli-joli. Yang menang bilang ke poli kok. Tapi kan aturan ke poli kok. Dewa Ratu. Paman apa? Main aja malu paman. Nggih, punapi wonten bencana. Apa oleh paman mulih? Engken. Mat lanang sumpah paman ngajak anak lo. Maro paman nawang mulih. Oke. Ada sedang kemana untuk didiang niki punapi niki? Weh, Dok, malah wah dengan kena hang. malahan gimbal jenang selip jenang. Tombak beli. Dong, sak ini bos si berdua. Maro pasu ingat kini bos Bruno. Dong Dewa Ratu. Jak persis beli. Beli salah di galange. Taring kelabang mesibak-sibak. Apa tuh? Dalah di jalan nih, tegarin bang, hijab. Apa sih kita gak beli? Nugen beli pesu. Tapi niki beli. Niki samput tadi. Samput? Inge. Sira sane madue beli. Yen buat saput ini beli nang lahang. Di daerah. Dados si Dewa mak deh. Niki saput. Beli sane madue. Nggih. Ambil beli. Mas Jakti. Ijo kirang idoyan. Jeken sampun, wikan sampun, bakti sampun. Ijo yari tenange, pangeran si Osa diambil. Yang awakin dia. Beli urang-urang. Awang unuk deh jeng. Camrek bingung cek kene. Cak bingung. Jangan beli niki. Jaya. Rek sikiati tiang puniki. Ningale raramo ngutang sangah di tiang meriki ngiringan beli merabian. Dong kadi puniki beli makte parilaksana. Badinga, roh sebagai istri. Udah raramo utang sangah sang patong. Tapi malah ada gumanti terus neng di tiang. Padang yang di tiang ngiringan beli riki. Pamiang di tiang pamit sangat boleh belaga gini. Jangan disini beli. Kalau beli jangan beli. Sombong ya. Cintaku melekat pada dirimu. Umuji kan. Nena anu naake nena. Tapi seperti demo. Dikang rek bayari. Ini kini ketika dia bingung dan ngerti dia niki. Sumarnya dija niki, sumarnya niki. Tadi nang menggalang-galangan di Dewa ngeraos. Sampun nang daging mekulit kewah ben beli melut. Melarapan benada saput beli. Di Dewa ne makter. Beli dot nawang. Sangka ne Dewa makter saput itu. Muastu Dewa peramanti marah pengen beli. Dia panggil saput itu. Sireng wehen. Dan merasa beli ken negaken gedebong jete belus angin nyaruang Prajani mapi-mapi tenawang unduk tuh mapi taniling iya ning yukti beli tan wetan melaksana kadi punika
Pekapan parakan beline ipaman moyo sane ngadolan titiang kocak perjalanan. Yo. Ternyata ci sumber bencana nih. Ci biang kerok nih. Asen. Ini daya nih usak-usak kini sepal ci benar beci gelem kan. Ada apa nih? Ada apa nih? Bungut ci ya. Bosen jangan Yo, yang yen bener besing hidang majalan pepetik kan ngai bicara di bumi nah. Sira kan hidang majalan kan kot yang dini. Majalan masa kalau pejalan cini cara kirek bang kiwur. Yang penting kan hidang tangkil malu. Ane sanang lami apa patutnya di bumi? Kamong, oh kancut. Oh kena aja kan Ji? Bisa. Meni lantas bungut aja mau pahit. Bungut api mau pahit? Bener. Macam-macam deh. Macam-macam bungut ci usah nih buang plester bungut dia. Bungut plester di mana ni? Ya. Benahang belum benar melaksana di bumi nah. Makanya benar belum ni. Kadang ada kecapen sastra mausang. Tapi wasista nimitante menemu mitra. Wah betul itu sama. Wasita menitante menemu mitra. Wasita menitante. Nah ulian benar raos ni benar. Ngos tuang king liu ngolah timpa. Oh berjana demen teken cai. Ben besek wasista nimitante pati kepangu. Oh yang leh mula dikatakan asal berjalan. Yang boleh pun memunyi sing bukan mati. Sudah boleh memunyi. Ngapain pula dia? Makin ada pun pada mang pada. Jangan dulu macam-macam. Sudah dia pernah pergi. Oh sing merasa napi. Boleh tu. Nyapa ni? Sudah ini. Yang hijau bakar. Nak lu kemana? Nak lu nyen. Sudah ini. Sing muno benci kematian lah. Sudah ini. Busana ada di job 5 nyen ngemang. Yang nyemak. Nyemak. Oh. Ije jemak di. Di pokoknya muka keren. Wow. Saya istri. Niki duka belum ngos korewa pada yang ngatur gini. Besepalan paman busan madot teken gelah ada anak lok neng abos sapot detotonan cek nelek matan pamane subo matot gede bet nelek an beli. Dua gong teneng dulu. Kalau gua ke korewa tuh dua gua merabian sarang kali. Nah, sedang menikmati sesuatu. Cinta yang terdagingan cemburu dan cek. Bawu di diamatur itu dua gong istri. Oh niki wenden busano nak loh tiang emang. Aduh kok belum orang mau. Ya nasib pedeh paman. Aduh kok belum orang kan cemburu. Cinta yang terdagingan cemburu dan cek. Berarti cemburu duduk persoalannya kengkene sebenarnya singlah daya ini kita sanglah daya ini Pak ajen berdua ingat masih kita salah hei lihat kamu nakon hei jangan aja bagus jangan aja. Kamu orang berjani. Saya jadi sombong marah di naga guys. Sombong jadi gede jangan aja. Aduh, Bang Bolin. Ya kati ngeleng begini. Dosan kena lo.
Nu nyidang. Hah? Ye kal pelali. Pemekasnya Ratu Bliagung. Ampura yang sekian titiang. Dong sampun dan wenten bukti lan saksi. Sana nyinayang beli melaksana mau dua para dong sampun titiang digelis Bramantia ngirengangan belini ampura yang sekian titiang Bliagung. Ya cara ye hangat Beli sing disalah. Sire manten yen sampun wenten nama satu tan rahayu pasti ke sampun ngati. Awinan beli ngideh marep kene dewa alon-alon tur maning saring-saringin. Siruning ada sampun. na wenten namu Wiriati sangkan beli tepuk negene gedhe pekenyong paras-paros sarponaya medunak leniri satu sebewa ni akan imuyo yang kadian len mungkin penaden Inggih Bliagung. Watah punika sane gumanti dunasitya. Wentene titiang makin ngiringan beli merabian riki reng puri mertebuana. Mangdane yukti beli tresna reng sikian titiang. Mangdane nenten sekadi mau jalan di toyone. Reng dakiane titiang dandan beli kemon di dalamnya titiang kutan beli. Asapun api sekadi botoni puluhan. Mangdane yukti masikian mabesikat kayon beli nering sekian titiang. Pemekasane makin beli melet mana titiang beli nyarangin paroman rike reng puri sane makin beli wenten riki beli jagin meki Bliagung. ini patut sekali atur dewa ni awinan beli nadaksara nedune dewa di trap liudiana mula gumanti syarat ane patjang terusang beli marep kene dewa mapan ibu sen beli ngambil den paruma Padahal beli ngeniken ngentosin lingahi beli pengadak dakter di pertemuan Raris disupane kayun-kayunan beli asane dan patut reneng cek pesakala sembeli no mau sat maka yang beli ngiringan sat maka beli ngadakan beli peng newaktu nah pemekasnya di taman jani dia sampun nang semua dia turmaning salit arse tuaning sana makin beli tan urungan lakar ngalen pukudane dewa lakar ngungsi wana ngerahang beli aku tambah lumadak-madak sangkanan persuacan itu sang yang pramukawi sida beli ngaturang tambah kemudian Inggih Bliagung. Iya ning asapunika untang kayon beli jagi lunga mereka ngururuh tamu titiang sederenge beli memargi ngiring sandumun ke pemerajat nunasi jang rasiti bakti reng ida sang yang widiwasa dumadak sida labda karya pemargen beline presiden beli ngemulihan tamu lama kane idai Bliagung digelis kenat sejati mula malih Ayo sayuati ratu jantukan sampun saya ke titiang indi kupu karo palungguh cokorido pacang musto yang pemrajang ya kolok ini sewanangan gelah lakar nilar puri nah sing kena pun bidang kadang gelah rau donyen tuno pariatnu pemekas ngemani hati dumadak-madak sangkanan pesuejanis kalau pangselamat ya den gelah ratu dua kumpul resang menang semania reng pangbakin titiang lu kapan titiang luno pacang iring ide iari dumana dumande madara hajang pembagian palungguh ya gitu lah ada jadi asapunika ngiring medap-dapan bibilan ngiring iring dulu